Jeste, nisam Velagića. Velagića nisam zaboravio. Evo nas ponovo. Muzej bošnjačke arhitekture. Sad ćemo vidjeti. Kako je? Pa prije nije bilo otvorena suva, jel? Jel da nije bilo otvorena? Dobar dan. Može se tamo ući, da ja samo makar u predvorju snimim, malo može ovdje? Može, inak se ne snimi. Ja znam, ajde. Ajde, ono treba snimiti što se ima snimiti. Ovo je ovdje. Nećemo unutra laziti. Možete, unutra je predviđeno isto unutra. Ja sam bio prije 2 godine, ali nisam ništa snimao unutra. Samo sam vani snimao. Odakle si? Tuzla. Aha. A vi ste od Velagića, jel da? Familije, jeste? Ja, bili smo mi prije 2 godine, bila je Nena, ona, šta je s njom? Jel živa? Živa je. Nena je tad nas dočekala. 50 godina. Super. Evo, ovo je sada unutrašnjost kuće Velagića, a ranije nismo ulazili unutra. Ovo je neki Velagića beg sigurno. Evo ovdje kubure. Halo, halo, halo. Evo ovi se moji brzo vratiši. Eto, pa evo pogledam plastika. Vidiš ovdje prave ove ambijenta bošnjačkog stila življenja. Evo.